Kao svi gradovi u Francuskoj, Pariz čuva legendu o Malom princu. Ali samo u Parizu Malog princa ćete videti sa šajkačom na glavi. Treću godinu za redom Srpsko kulturno društvo Izvor u Parizu organizuje humanitarni koncert na kome učestvuju kulturno-umetnička društva iz Srbije. U slavnom pariskom teatru Adijar ove godine održan je muzičko-scenski kolaž Mali princ za pomoć deci sa Kosova i Metohije bez roditelja. Učestvovali su kulturno-umetničko društvo Branko Cvetković iz Beograda i Zvečan iz Zvečana, a Mali princ je imao poseban cvet. Koji je u prevodu na srpski čuvao jedan božur. Znači, a božur je u stvari legenda i svijet koji samo na Kosovu raste. Mali princ u interpretaciji francuskih i srpskih klinaca i klinceza sledi Egzaperijevu literarnu nit, ali je nadograđuje bogatstvo srpskog folklora, postajući tako i razlog za razumevanje dva naroda. Ako Francuzi ne dođu u Srbiju, znači ovdje mogu da nas vide. Zato je važno, znači, dijaspora i sva dešavanja koje se dešavaju ovdje. Pomoć deci Kosova ima i mnogo realnije domete. Do sada su oni uplatili preko 20 i nešto hiljada evra za decu Kosova i Metohije. Mali princ je u teatru Adijar govorio svima razumljivim jezikom. Gostima iz Srbije zato što znaju i vole Egzaperijevo delo, a Francuzima zato što su se lako poistovetili sa sjajnom srpskom folklornom tradicijom. Konačno, gostima iz Srbije ovo druženje pomaže i da shvate pravo značenje reči dijaspora. Reč dijaspora za mene znači ljubav i održavanje naše tradicije od strane ljudi koji su se preselili u druge države. Znači, to znači ljubav prema folkloru, prema pesmi, prema igri i uopšte našoj tradiciji i istoriji. Humanitarni majski susreti u organizaciji Pariskog kulturnog društva Izvor u pariskim teatrima nastavit će se i narednih godina. Više niko i ne može da zamisli da može biti drugačije. Kako bi rekla jedna od zvezda večeri: Je suis toujours avec mes amis et je suis fière.